abuzuan sesi amano kasa de eye nation prophet obabedin komobi afa ye vice president ho o kiremu a na nsam wo na amanfo bi keka se ye maame ne wawu amanfo bi ebo na wuto e wo media so na and the nation prophet ababeka se ye maame no still na owuo no daso e wo ne ho enti Ghana fo nyina kom kotodwa nu mu a won se mpaibo e man sanso na ababedin komobi afa adwenpahene a waye ne ba bi ko ene ne we bia o ye to ho nation prophet abedin komo afa ho GH kwabi media so message so be subscribe na watch na like na wata notification bell amaye abusuya ye sha se every eye adwenpahene ni wuo na nation prophet din komo afa ho no bo me mai anu wasam na me hwe abrante me na mo so wawu no odi for mpacho omo friend no adwenpahene yes sir prophet sawo o jama me mpacho oh okay yes sir na saying odi for no mo kire so yare kakra ye ni trim ema omukọ hospitals ewo German ho prophet ni nyina echi ne ho ton mo obai na saka no ho okwan na mpacho o yeso wa mafie bio omenye no operation na me pacho na prophet ewo ni tiri ni na nke no operation se mo sofo ye rabi tumi nyankopon tumi kura ise pa minister yare ne hwa akwa no kwa buchire minister yare ne hwa sana yase ne yakwa yase against kadi kwa buchire at 2 minutes now hwa no ye shem netiko yes power ukati ya wusu compare kwati dende wa preach then seven o empire na reality minister yes obiti ya ne ya minister bi sare asena hepatitis B hano hana your friend say diabetes habits high blood pressure and the play machine na Ghana boka 2 minutes yes me yare na eden obi free my na me ya so for obi free my na ya me ya obi free my na ya me ya so nyankopon to me wa hasa beje and so o ma reject nyankopon to me Jesus and some hunu mfa so and na nipa ye den e de akiri yes obrade akwa so odi for pacho na brantie ni obi a father mpacho wadawroma onfa woni agro okay for wasempa oni mu da oni wonhia so da prophet mpacho wonso nim ni da na so ye kaso obi dowa na obi po wasem a prophet for wasem na meti ni wuo no difo oba me ankasa eye me yapa na odifo ya na kowe mu no ani wiase nyina obi bia o wiase bia no e wo ne nenso enti so obi wu na wo gina ne nenso so ana o ti sei na o ye sei na ne nenso be na wo no ho amam o kan ho asem edifo mpacho amamfo kire se na no ya odidi atem okay yes sir o kasa odidi amamfo atem ni se me obi didi atem now money how on so no didi atem bi da we are na suni fa so obeju obi de ho that's right on so de na odi atem de odi na on so yere ha no sanity okay inti wudu obi atem ha ya wo hu se ha no sa na obi so be di watem ya nipa ugo bi a so inti odi from pacho abrante na free mo jama mu anansi ya na pacho mo ye na yem se enra chi asese every 2 days as 3 days and now me by honorable president tipe man no anwe ne sesa so for mesro bo ma de yesa me ko jama aba and now pia artist pray no anwe ne sesa odi fo nya asem koto a he adwa no mo de man wo so odi kaka odi agwa ne se betutu wono wontu wo so se adwa ne de wonhia bi da me o di fu video be tell me say obasi en fa ne chira no anwe ne se wo pray mu acha na me say anya bia stadium ni wana bo ni hallelujah no anwe ne sesa no e che so oti wo yam enti okoye ni bi mpacha okoye ni bi oh god bless him okoye woni ahimfie kwame ahimfie abia stadium ye nipa o papa abrantia na pa ye ni o me dem ba no free tete enokre enkaye ibrahim fi asem ibrahim fi dia waya ma no abadi shira yes na nipa biara e won nenso e won ho enti me se me toka maya me na wawu ni afren ma me abran fra wawu ona na wakra ma ne afren ko na no ni asem ti se me toka maya me ni ba to wine na no ni asem yes wine na no ni asem se sa asem wo wiase a let so hu se enipa bia ho wasem eno nti ni excuse to onyame kra no be se bu nipa nyina tan wo mu awuo nyina e be so dia be dia temu yes e be se obia ho weden e wasem fatu trim
emu obi abo fianda onyame ntini etiase osofu to aso enti wodi fo mpacho abrante ni obi a father won fo ni agro wodi amedia no kwa ye film na kan de o ye mamiti yes sir enti di fo mpacho nansi ana prophet waka baabi wawu ne yiri de wo ne mama yense ni nyina prophet de radio ase yes sir na abra wo bewu nim di fo ne yiri ye video bi a wo kire wafa book bi a wo se ase obi ye wo no wo ye nsamanse no we me di amaw we eye wo de ya minim se ne ono ane kra ne nim se prophet wo bekwa bia na abrofo na ka kire abrofo no mutimi check e ka kire se yare we ibeku bewu ibia emerita ma bia no hoto no oba afie no abrofo ka bi kire se this sickness ebesamba o na bia na yensa bosome ka wo bi to abrochira abrofo papa bi na board wrestling no mo friend bibia mi refi it's an partman se bibisa na ono na abrofo no check do be wo na ka kire ade be cheme na wo doctor no friend phone so e bona mane ono ankasa o kan say my doctor has told me that I will die tomorrow. Hello, I'm panso. Tomorrow na bia chinya ni semina ewo usano ko faso ya waye man serve nyina pe man serve Roma ko nyina dia di so no ni papa ni mama ko be die na de wrestling na no ba mu a odi ni papa ni mama fi ya mo chirem ba bia no wote nyina wo show ni na ba se na metie se na urade nso aye me na se ne yese mpempe so de ma ye nyina ni jawa ko ni fie nyina wo twa ne bibia wo twa ba na wo doctor so friend no so no o sa ye wo video to ho ade ye che no wo da be mo so no one da ho nti abrofo no wo mutimi ka che no se ni ene beto e da sei na de be free o mo check ka che no doctor no wo check ka che no sa na ni nua doctor so check ne de ka che no no doctor fo from sa check ne de ka che no se nya accident e wi ase yonko da ene oda tini baby a wo hwa ye no Edward Isha Jacob wonim nya fekra wonim ni studio no nko enti ko bia wo hwa ye bia Edward Isha wo fa de nkatenani enti ko hawo ni amade ata so a fa ka bra Ebenezer nka Yesu sorry sa so wonim ye fekakra ene wonim aye Jesus Christ God Ghana for me some of anchemi nani mu nshem kura nani mu nse wo sorry Yesu die ne bi enti wo hwa ye samre Edward Isha no me atompro enfamahe yebra president wo ono na yere ne ma yes sir prophet ya mo ma finshapa yes sir special one pa ya mo ma finshapa yes afin komisa ya ho kometo ye biem o Yesu o me bia atompro mahe amen yes na afi yebra president onyame nkwa na wo de nyawde a ono yere no ma me doldi na munyina Edward Ishramo o ma mo nkwa ne anwo de sa ne te Edward Ishramo o Yesu de mo amen Jesus Christ osofo you were saying kate ya mana finshapa yes sir Edward Ishramo NDC for pani for ina santima mu a ene nkama ba bia NDC for ya mamunyina afi ni finshapa yes ya wie sana vice president so my oda so abrochire esran kwani anwode edemano Edward emanu kwani anwode manu kwani but still mamani sa hiam pipe still mameno uhiam pipe still uhiam pipe o se bomb pipe uhiam enkwa pipe uhiam kwa pipe so abusia we ye de etwa gu adwen pan ne side nation prophet abiebie niam mu ababa niam mu ma yesimu ewo ye vice president Opambour echire mu a maame no owuo no eda so ewo ne nchen Ghana fo nyina enkai maame no mpaibom abusia yenwura mu na yentie ne ono so o kan ne de opapa mu amaye yenkoje na yentie de ekoso so vice president enya enkwa empaibom di frewra de nsem yo difo na make say enya ni wo na mehwehwe enya ne seye o nkwa enimom yesense Ghana nyina bejiru sum ewa yiye kwa so na enkwa o no ma eye fitaa
and if it turns the glory of the Most High God. Hallelujah. Amen. And the Rade Emma Mamma so enqua and the Amote. Also for one BM, you run an auto. The former president. The former president. Yes, or Tias Nana Tiasi. What did 8 years never seen a radical so big tribute at Naseno Abem Nabitomini. Yes, sir. And an hour, what do you from Pacho? Yanchiana. Yes, sir. Nakachana said, Ninana Opambour mini day. Yes, Catodiania day. That's right. Until Munkanchana Nado, Semestran Untra New Me. Untra New Me. Yes. The pension scano, a daroma of Yebugumiswa, and Kamesisa. Yes, why be you were Baumia, Mahamadou Baumia, said I was down for no. Yes, our prophet. Catching some man if you get a BA. That's right. First coming room. Yes. A radisha will be a Amen. on first sincere at the dollars when you met Yase. You were Baumia, Mema Afe, any Afin Shapa, a radisha, oh no, Yere, a Mr. Miramunina, a radi in Shramo. And I do you so a man for an account. Mamma Rebecca, a radisha. No, Kaya party. Okay, okay. When you miss so, a radish, on Kaiba Kukra, in Rebisi, when you miss so, Oba who dino. I'll see a present rather more. Then that some is man carry on channel into Omope Moon in the base, that's 6 months. Omobe Moon is 6 months to 7 months. Yes. No, Sababi. Not that and anyhow. To Uama, number. Send a mission or space, and I'm somebody and grassy for the able to many so. And oh, ye animals may ye. No most will head down or pigeon to a transition. I am one. You were saying you can tell 2 things. Ah, a young one, and that I want a moon up bed. That's the power of God. I want a moon Jesus. Who was a moon and Abba? Who said that and I know no yes. One of them said that and I took one. Yes. Takwami Dani Konya Dani Kok, the no thing that they are eating on a quack. Wait, and you Yamidan. Yes. Jesus Christ God. It may be a Wabiara. To me, come the only place where the Holy Spirit lives. Yes, God. Why be a Yantiano? What if for Chamakoka? Chamakoka, yeah, no way. Chama the cooker. Yeah, no way. Pana Chamon to me so. Chamakoka, way. What if for Chamakoka? Chamakoka, way. Pachokoka, way. Chamakoka, way. What if for no way? They're doing the refuse and more. Easter doing the refimiana. Easter doing the refimiana. What if for the review? Easter doing Chamakoka refimiana. I say one friend and over from Monday. Oh, yes, or your different precious man. Different. And I mean, I dream Pambo in trim. Yes. Or your different precious man. Mr. Coca, I love you with my heart. Yes. And then Kaya will come into that. Bami do free tete. Crofrom, we nipa, and I would yanini. Yes. When I'm into a nipa, we are so on Israel, and Kwani and Wadim, Mr. Coca, we am pipini. Fa. What if one woman never of your kind? What's what you're TTD for? Yes. When you're nipa. Tete Crofrom, yes, and winning prophet. Yes, God. Now, certainly, you know, you're yes, and now up to date. What's that to Mr. Coca, God bless you. When I want Castle Unia, very simple man. I can see be anywhere. What if one of them about when more catching and work out? Okay, it is a more catching them. Maybe was also from myself. But 10 people chairman, the winner. What time when out there? Oh, some a chamon to me never saw Kobium. Guys, since it's chamon to be going about the boom team. Yes. When I bought the Odim Samson saying I'm a CEO before Chamakoka, Odim said, Opambour, Yankupo D4. Yeah, to me, you're rather there. When I miss so to be our Jabia to make up a camera. Yes, I said, my bunny day, I wouldn't be baby in Ukra. Would miss my baby Julius on Abu Debra. Yes, sir. Yeah. And Ibrahim Mama, on a Bonabu Ibrahim Mama, on a Siamana Finshapa, Karen said, offers camera, of an Yam Juma, on your mission of Ya, what's the wine? Okay. Everybody shall be brave, more, when you miss so. Yes. About your honorable Sam George. Sam George, and honorable a free anchor. Yes. When you miss some be brave, yes, or yes, with him. Yes, Honorable Sam George, God bless you. Why? Everybody shall be brave. Uyenipa.
onyamishra obi wɔ no ma ya na nipa eyi dra no ho ene ni su e champoa but wo de wo ye nipa direct onyankopɔn hyira bebre Sam the George as mekanisa is obi wɔ hɔ no mo a nipa honam sɛ dra no ne mu ni oni aboa pɛ ade sɛ wo ba na ma kyerɛ sɛ emboa na bi ni gyina wɔ ebi de tia konya so enti awurade hyira no mi atomproma na ya tia ni nyina awia na ya kɔ soro pa otumfo sɛ tu Yes, Royal Majesty. soro pa na ya kasa osoro mu soro de a ɛyɛ hɔ ya hwɛ po nyankopɔn ɛno nti na meto nyam sɛ osoro mu soro nyankopɔn ne oh Jesus umaye yiwayo osoro mu soro Yesu Awurade yɛda wanse osoro nyankopɔn ne yiwaye osoro mu soro Yesu Awurade yɛda wanse edu nyum sɛ ana ma fefa ya ayi fada wa mi te no na kyɛ abusua said the nation prophet ono so all see no e say yina ye bon pa ye ema ye vice president na ne ho eto no na ne ho to na oba be bona adwuma anye saa dia Ghana ya hra dia afine ye nya oba oye vice president a enduru 2 months kwa mama na tumi ayale abusua e asefem message so de wadwen kire e be share comment section ho na wa subscribe to your channel no na bibia aye kam na me de obesi kete wo se enye dodo we wura makraw bye bye.